Amakuru atugeraho neza na makuru akomeye cyane aturuka mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho agaragaza neza ko nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo gifatikanyije n'abacancuro byagabwe mu mujyi wa Goma, aho byamaze guhitana bamwe mu bazungu bari bashinzwe umutekano ndetse n'abakorera ibigo bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch ndetse na UN. Ubwo turavuga harimo Karine Buisete ndetse uyu nguyu wapfuye mu bitero bya drone byagabwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi na Christine Winoti, uyu nawe ni umubirigi wakoreraga HCR, ubu ngubu nawe yamaze kwicwa ndetse n'abandi batandukanye. Ariko kandi bitero ababiri inyuma bamaze gufatwa nk'uko amakuru agenda binugwanugwa n'abacancuro bo mu itsinda rya Blackout bakoreshejwe na Kisekedi basanzwe bakoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse ngo bafite devices zikomeza kugenda zitrackinga aherereye bamwe mu bakuru muri 23. Ubu tuvugana bisa nkaho ibintu byamaze kujya mu buryo operasiyo zikomeye cyane zifatikanyije n'ubutasi bwa 23, ariko kandi bikaza kugaragaza neza ko ari operasiyo z'amaraso kandi operasiyo zakoranywe ubwenge n'imbaraga zidasanzwe. Biravugwa neza ko bane mu bagabye ibitero cyangwa se mu bakoreshaga izi drone, ubwo ni drone operators, bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru avuga neza ko nyuma y'iki gitero abangaba bahise bahungira mu Virunga, ahangaha muri parike ya Virunga nk'uko byatangajwe. Ahise hakorwa operasiyo karabutaka yo kujya kubahiga aho izi drone zahagurukiye. Amakuru aragaragaza neza ko abangaba bamaze gutabwa muri yombi, ndetse bisa nkaho bitari buze korohera iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ku yindi nshuro umujyi wa Goma ushobora kuza kwerekana abacancuro bamaze gukora amabara ahangaha nk'uko bigaragara. Imirwano iracyakomeje mu bice bitandukanye, ariko icyari cyakomeje gutera abantu inkeke ni ukumenya uko ibi bitero byakozwe ndetse n'uko byateguwe. Mu by'ukuri aba bacancuro nabo baje kubyemera ndetse bavuga neza ko ari ode bari bahawe na leta ya Kinshasa, ubwo nyine ni Perezida Kisekedi utegetse igihugu cya Kongo, ko bagombaga guhitana abayobozi ndetse n'abandi batitaye ku baturage baza kubigwamo. Kandi koko niko byagenze, nubwo abayobozi ba 23 batapfuye, ariko hapfuye bamwe mu bayobozi bashinzwe amahoro mu miryango mpuzamahanga. Ibi rero byamaze kugaragazwa n'abacancuro ubwo babyivugiraga, kandi koko byari byamaze no gutangazwa na Dr. Oscar Barinda, umunyamabanga wa 23, ubwo yabivugaga. Twakomeje kugenda tubibabwira. Ubu rero abacancuro batanze ukuri n'ubwino ku cyari kigamijwe. Bavuze ko ibitero byatangiye ahagana saa 10:05, kandi ko byari ibitero byagombaga kuba bikurikirana ari byinshi cyane kugira ngo bahitane benshi cyane mu bayobozi ba AFC 23, ariko biza kurangira bakomwe mu nkokora n'izi drone z'ubwirinzi cyangwa se n'ubu busysteme bugenda bukontorora drone zakinjira mu kirere 23 yakoresheje. Bakavuga neza ko batari bizeye ko 23 yari ifite uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane bwo guhangana na drone nk'izi zihuta cyane nk'uko bari babipanze. Bavuga neza ko ibi bombe cyangwa se drone zabo zitageze ku ntego zose, ko ari drone imwe yonyine yageze ku ntego ari nayo yahitanye bari bapfuye, izindi zagiye zinetralizwa zikaburizwamo n'ubwirinzi bw'ikirere cya Goma. Ngo ibintu byanabatunguye cyane. Amakuru aravuga neza ko benshi cyane mu bafatikanyije n'aba bacancuro bo bamaze no kwicwa ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo muri operasiyo yari igamije kuba yafata aba bagabo, dore ko ngo bari barinzwe cyane hariya muri parike ya Virunga. Amakuru aragaragaza neza ko ibi ngibi kandi byahise bikorwa ku ruhande rw'igisirikare cya 23 kugira ngo baze kwerekana neza ko amazi atakiri yandi. Ubu tuvugana bisa nkaho leta ya Kinshasa yamaze kugwa mu imbeho ikomeye cyane nyuma y'uko amahanga amaze gusa nayibona ubwambure. Bya bindi bavuga ngo umuntu yafatanywe igihanga, nibyo byabaye kuri perezida w'igihugu cya leta ya Kongo nyuma y'uko atunguwe ndetse akaza gusanganywa bimwe mu bimenyetso byerekana neza ko ari gukora ibyaha by'intambara nyuma y'igihe kinini cyane. Uyu mugabo uteza igihugu cya Kongo abihakana ndetse akavuga neza ko ari 23 ibikora ikarasa mu baturage ngo ikabyitirira ingabo za leta, ndetse akagaragaza neza ko ibice biraswamo atari ubikontorora bityo atakabaye abibazwa. Nyamara byaje kugaragaza neza ko uyu mugabo aba yigiza nkana. Kugeza ubu hamaze kugaragara bimwe mu bimenyetso bikomeye cyane byerekana neza ko imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yamaze guhagurukira iyi leta ya Kisekedi, ndetse nk'uko byagiye bigaragazwa ku matwiti ndetse n'amatangazo yagiye asohorwa na Human Rights Watch ndetse na UN. Bakomeje kugaragaza neza ko ibyari byarapanzwe byagezweho ku gisirikare cya leta ya Kongo cyitaye mu mutego mu buryo batatekerezaga. Nubwo bimeze bityo, benshi cyane baravuga neza ko mu mujyi wa Goma bisa nk'abaturage batigeze bahunga
ihungabana kuko n'iyi karitsiye yarashwemo atari karitsiye yari ituwemo na rubanda nyamwinshi, ni karitsiye isa nk'aho ari karitsiye y'abakire cyane kwa kundi uba usanga hari karitsiye zituwemo n'ibikomerezwa, kandi ahangaha bikavugwa neza ko ariyo yari tageti mu by'ukuri. Abacanshuro mu gukomeza mu gusobanura ibijyanye n'iki gitero bagabye bavuze neza ko ibi ngibi bitabahiriye kuko hari ibibombe cyangwa se drone zabo zagiye zirekurwa ndetse zikaza kuraswa na M23. Bavuze neza kandi ko hari ibitero bigera kuri 2 byapfubijwe na M23, ibisasu bikagwa hariya mu kiyaga cya Kivu. Ibi kandi byatangajwe n'umwe mu bayobozi ba M23 nk'uko nabikubwiye Dr Oscar Barinda umunyamabanga, wavuze neza ko igitero cya mbere cya saa 10:05 cyaguye mu kiyaga cya Kivu. Abacanshuro bavuze neza ko atari ibyo gusa, hari ibindi bagiye bagerageza biza kurangira abiguye ndetse ahatagenwe, kandi biza kugaragara neza ko bari babwiwe ko ibitero bigomba kugwa muri izi karitsiye, ko batagomba kwita ku baturage cyangwa se uwo ari we wese waba uhaherereye. Ibintu rero byagaragaje neza ko Tshisekedi ntacyo yitayeho uretse gutsemba akarimbura. Ni ibintu bikomeje gutera cyane ubwoba mu baturage, bakomeje kuvuga neza ko nubwo bisa nkaho batahungabanye cyane, ariko bigaragara neza ko isaha n'isaha bashobora gutungurwa n'ibindi bitero bya leta ya Kongo. Si ibi gusa ariko ku munsi w'ejo nakubwiye inkuru z'uko M23 yiriwe muri fuyi zikomeye cyane zo gufata abo yise abacengezi bakomezaga kugenda binjira mu mujyi wa Goma ngo bahungabanye umutekano. Byatumye abarenga 100 bafatwa, bari bafite intwaro gakondo ndetse n'abandi bitwaje intwaro ntoya za gisirikare nk'uko byatangajwe. Abo bose barafashwe ndetse bahita bafungwa nk'uko bigaragara, ariko kandi bisa nkaho umujyi wa Goma nyuma y'umwaka wose nta sasu cyangwa se umutekano muke wumvikana, hashobora kuba hatangiye indi ntambara ikomeye cyane, ariko ikaba intambara iri kurwanwa mu buryo bwa tekinoloji y'igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha izi drone ndetse kikagerageza no gukoresha ubutasi bukomeye cyane. Gusa bari gusanga M23 nayo iryamiye amajanja igakurura amakuru cyane ndetse igakomeza kugenda yigarurira bimwe mu bice bishobora gutegurirwamo uru rugamba. Ubu tuvugana rero hariya muri parike ya Virunga neza niho ibitero byinshi cyane biri kugenda bituruka nk'uko bagiye babigaragaza, ariko bikagaragazwa nanone na M23 ko idatewe ubwoba n'ibi bitero biri guturuka mu bice, kuko bigaragara neza ko ari ibice biri gutegurwamo urugamba ahitwa Rugari ndetse no mu nkengero zaho. Aha M23 muri iyo operasiyo ikaba yamaze kuhakubura neza ikura mu nzira ibitero cyangwa se defense zahapangirwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo. Muri izi defense z'ingabo za FARDC nyine ibitero byapangirwaga byose bikaba byamaze kugenda biburizwamo muri iyo operasiyo yari igamije guhitana abacanshuro. Ni operasiyo amakuru avuga neza ko yari ifite tageti zigera kuri 3. Tageti ya mbere gusenya ibirindiro bikorerwamo n'abadrone operators, kandi bivugwa neza ko hari harinzwe cyane. Operasiyo ya kabiri, dore ko ari operasiyo zabereye rimwe kandi zifite tageti zitandukanye, operasiyo ya kabiri yari iyo gushaka uburyo hashobora gufatwa abacanshuro kandi yagezweho. Operasiyo ya gatatu kwa guhitana abahedinze cyangwa se bamwe mu bayobozi bari bayoboye ibi bitero ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, kandi ngo bari bakuru muri bo. Ibi nabyo byagezweho. Operasiyo yabaye succeed 100%, nubwo bivugwa neza ko hari intare za Sarambwe z'abakomando zigera kuri 2 bamaze kugwa muri izi operasiyo, ariko kandi bakagira ku ntego. Ibintu byagaragajwe nuko nabo bamaze gukora operasiyo ariko haguyemo ingabo nyinshi cyane za leta ya Kongo ndetse zikaza gushwiragira zirukankira mu birunga nk'uko amakuru bigaragaza. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane nanone, ariko kandi hari benshi cyane batasobanukiwe uko iyi operasiyo karabutaka M23 yayikoze cyangwa se nuko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abacanshuro bari bateguye uyu mugambi mu mubisha mu mujyi wa Goma muri karitsiye ituwe n'abakire kugira ngo baze kugenda bahitana benshi cyane. Ibi rero ndagira ngo benshi cyane bakomeje kugenda bibaza igihe ibi bitero byabereye ndetse n'ababiguyemo bandi bashya batamenyekanye. Ibi nibyo ndagirago ngo ngusobanurire. Nyuma y'inkuru ziriwe zicicikana zikomeye cyane zivuga ku bitero bikomeye by'igisirikare cya leta ya Kongo gifatikanyije n'abacanshuro byibasiye umujyi wa Goma, by'umwihariko muri karitsiye izwi nk'ari karitsiye y'abakire ituwe hariya mu mujyi wa Goma, aho bivugwa neza ko byari ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya FARDC ndetse n'abacanshuro bari bagamije guhitana bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse by'umwihariko amakuru aremeza neza ko tageti yari Joseph Kabila wahoze
uyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umugore we Lembe Olive bagombaga kwicwa muri iyi operasiyo y'igisirikare cya FARDC ndetse ngo bakaba bari buhitane namwe mu bayobozi ba M23 barimo Wiringoma ndetse na Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nanga muri izo operasiyo zari zapanzwe ndetse ndakubwira abamaze gupfa bamaze kumenyekana uretse umubirigi witwa Christine Winoti wakoraga muri HCR ndetse hakaba hakwirakwiye urupfu rwitwa Karine Bisetu nawe wari umukozi wa UN uyu nguyu niwe wakomeje kugenda agaragara cyane kuko yari umwe mu bakomeye muri UN wiciwe muri iki gitero uyu mugore warutiye muri iyi karitsiye ikibombe cyarashwe na drone cyaguyeho ndakubwira abandi nabo bamaze kugwa muri iki gitero gikomeye cyane cya drone cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibasiye ibice bitarimo intambara mu by'ukuri ibintu byatumye noneho amahanga yongera guhaguruka Human Rights Watch ndetse n'indi miryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yamaze kugaragaza neza ko Tshisekedi noneho yahise yigaragaza atazongera kwiyoberanya nk'uko yabikoraga umunsi ku munsi amakuru aragaragaza neza ko Tshisekedi noneho afatanywe igihanga nyuma yo gukomeza kwiyoberanya ndetse akagaba ibitero mu bice bitandukanye akagaragaza neza ko arimo 23 yabikoze mu gihe aba yakoresheje izi drone ze za kamikaze ndetse n'izo mu bwoko bwa CH4 n'izindi za long wing zikomeye cyane zikoreshwa n'aba bacancuro bagabye n'iki gitero ndakubwira byinshi cyane kuri iki gitero benshi batigeze bakubwira ndetse gusobanurire impamvu yacyo mu by'ukuri igitero cyagabwe mu gitondo mu rukerera agana saa 10:05 niho igitero cya mbere cyagabwe ariko kiza guta controle na 23 abashinzwe gukontorora ikirere cyaguma bari bamaze kubona alert cyangwa se signale cyangwa se isinye yerekana neza ko hari ikintu cyamaze kwinjira mu kirere gishobora guhungabanya umutekano nibwo iki kibombe cya mbere cyari kije cyaguye mu kiyaga cya Kivu nticyagera ku ntego cyari cyoherejweho abaturage ntabwo bamenye byinshi cyane ku byabaye kuko bisa nkaho nta biturika cyane byumvikanye ariko kandi nyuma y'iminota 5 gusa niho hongeye kuza ikindi gitero cya drone cyarashe muri iyi karitsiye twakitamo karitsiye y'igikire hano mu mujyi wa Goma tageti nyakubwiye neza ko yari abayobozi ba M23 by'umwihariko ngo wa mbere wari buherweho n'umuyobozi wahoze ayobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ndetse n'umugore we Lembe Olive bagombaga guhitanwa n'iki gitero ariko kubw'amahirwe ntabwo baguye muri iki gitero ahubwo abazungu nibo bahise bibasirwa ibintu byanatumye umwuka mu bukomeza kuzamuka kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane amahanga yamuhagurukiye ndetse benshi bamaze kwerekana byinshi cyane mu byo yagiye akorana none akabyitiramo 23 nk'uko byamaze kugaragara mu mashusho yagaragaye aho iyi nzu yari iherereye yagaragaje neza ko ari igitero cyari cyapanzwe ndetse cyateguwe kandi ko kitari cyonyine nubwo hahise habaho ubwirinzi bukomeye cyane izindi drone nk'uko byatangajwe na Dr Oscar Barinda umwe mu banyamabanga ba M23 abitangaza yavuze neza ko ibi bitero atari ubwa mbere bije kandi ko ari ibitero bikomeje kugenda bikorwa ariko kandi ko leta ya Kongo ikomeje gukora amahano yo kugaya ibitero mu bice biri kure y'imirongo y'imbere y'urugamba ibintu bishobora guhanirwa Tshisekedi yongeye guhamagarizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku byaha by'intambara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch yamaze kwerekana neza ko Tshisekedi atazongera kwisha mu mutaka w'uko M23 umutwe w'iterabwoba ngo abeshye kuko amaze kugaragazwa ukuri kuko ibintu biri kugenda ubu tuvugana ni benshi cyane bamaze kubarurwa baguye muri iki gitero cya drone ariko kandi M23 yagize neza guhita iboroka ndetse ihanura izi drone kuko amakuru avuga neza ko zari gukora aho bwabaga kugira ngo zize guhitana n'abandi bayobozi kandi birumvikana ko n'abaturage benshi cyane bari bubigenderemo amakuru yakwirakwiye cyane n'uyu mugore w'umuzungu witwa Karine Bisetu wari umukozi wa UN uyu ni umwe mu bakomeye bahise bapfira muri iki gitero aho cyaguye neza ku nzu yarayemo hariya mu nzu yarasanzwe abamo mu mujyi wa Goma muri karitsiye nyine bisanzwe bizwi neza ko ari karitsiye yiyubashye kandi ituwe n'abakire undi waguye muri iki gitero ni uwitwa Christine Bimoto uyu ni Christine Wimoto yamaze nawe kwicwa ndetse biza kuvugwa neza ko hari n'abandi bagiye bagwa muri ibi bitero ku buryo bivugwa neza ko hakibarurwa benshi cyane ariko kandi bivugwa neza ko nta bayobozi ba M23 bagaragayemo ariko kandi benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko hashobora kuba hari na bamwe mu bayobozi ba M23 bashobora kuba bakomerekeye muri ibi bitero uyu Dr Oscar Barinda umunyamabanga wa M23
abajijwe ku kijyanye niba hari abayobozi ba M23 bari batuye muri ibi bice, yavuze neza ko abayobozi ba M23 badatuye muri ibi bice kandi ko babizi neza ko bari guhigwa, ko batuye kure y'ibi bice. Ibintu byatumye benshi cyane bumva neza ko ibintu ari amahoro, ariko abandi bagasobanura neza ko izi tageti hari zagezweho. Turakomeza gukurikirana izi nkuru, ni inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amakosa akomeye cyane yamaze gutuma amahanga ahaguruka. Kugeza kuri ubu ngubu igihugu cy'Ububiligi ndetse n'Ubufaransa kuri aba baturage babo bamaze kugwa muri ibi bitero, by'umwihariko abaturage bivugwa neza ko bakoreraga imiryango ishinzwe kugarura amahoro. Bisa nkaho ari icyasha gikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi. Gusa icyarikoroje cyane n'uyu muzungu Karine Buisete. Uyu nguyu niwe wakoroje imbuga nkoranyambaga ndetse n'isi yose muri rusange, aho hakomeje kugenda hagaragazwa neza ko yishwe nabi ndetse n'izi drone, ibintu bishobora guhita biryozwa leta ya Tshisekedi. M23 ishobora kuba ibonye uburyo bwiza bwo kugaragaza icyo aho zirwanira cyuko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bakomeje ibikorwa by'urugomo mu bice bitandukanye. Amakuru aravuga neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batifashishijwe, ahubwo ari igitero cyifashishijwemo abacancuro kugira ngo baze kugera ku ntego. Uretse ko M23 n'ubwirinzi bwayo bwakomeje kugenda buhangana n'izi drone ndetse zaje guhanurwa, nk'uko Dr Oscar Barinda umunyamabanga wa M23 yabitangaje ku murongo wa telefone. Ibi bikomeje kugaragaza neza ko umujyi wa Goma umutekano kugeza kuri ubu wari umaze umwaka wose nta gisasu cyumvikana muri uwo mujyi ndetse no mu nkengero. Bisa nkaho muri iki cyumweru byahindutse, aho humvikanye andi masasu akomeye cyane yaturukaga muri parike ya Virunga, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na FDLR bageragezaga guhungabanya umutekano wo muri uyu mujyi wa Goma. M23 ikaza gutabara. Ibitero biracyakomeje kugeza kuri ubu. Drone z'igisirikare cya Kongo zirakibasira bimwe mu bice bituyemo abaturage. Bisa nkaho Tshisekedi ari gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nk'uko byagaragaye. Bamwe bati Tshisekedi niki kiri gutuma akora amakosa akomeye cyane ku bijyanye n'urugamba. Bigasobanurwa neza ko Tshisekedi yari yiringiye neza ko azahabwa ibikoresho bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kugeza kuri ubu Amerika nayo ifite ibibazo by'ibikoresho by'intambara ku buryo itatinyuka gufata izindi ntwaro ngo izohereze ku butaka bwa Kongo, mu gihe nayo Irani itayoroheye kugeza ubu ngubu. Ibitero bya Irani bikomeje kuzengereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ariyo yatangije iyi ntambara. Bisa nkaho Tshisekedi ibyo yari yizeye bitari gukorwa, ibintu biri gutuma akora bimeze nk'ubwiyahuzi. N'izi drone yaguriye mu gihugu cy'Ubushinwa akaba arizo ziri kwifashishwa n'abacancuro bo mu itsinda rya Blackwater, bigakomeza kumukoresha amakosa akomeye cyane y'ibyaha by'intambara. M23 yongeye kuripotinga byinshi cyane mu birego bigaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara, kandi ibi birego noneho biroroshye kuko byaguyemo bamwe mu bashinzwe amahoro ndetse no kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bisa nkaho ibintu noneho bigiye byafata urundi rwego. Ukuri kose kwamaze kugaragara ndetse ubu ntacyo kwibaza gihari nyuma y'uko Iringoma yaguye muri ibi bitero byagabwe ku birindiro bya M23 by'umwihariko aho Iringoma yari yaraye hariya za Rubaya. Bisa nkaho ukuri noneho kwamaze kugaragaza ikihishe inyuma y'ibi bitero, nyuma y'uko ngo tageti y'abayobozi ba AFC M23, ariko kandi bikaza kurangira hapfiriyemo n'abandi bantu. Byagaragajwe neza ko atari ubwa mbere ibitero nk'ibi bikozwe kandi bigahitana ab'inzirakarengane. Inkuru ibabaje cyane, inkuru ku butaka bw'u Burundi. Ibintu bisa nkaho bitari kugenda neza cyane. Bisa nkaho icyo General Neve yakomeje kugenda yirinda gikomeje kugenda aricyo kimwegera. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragaza neza ko adashaka gusohoka igihugu ngo ajye kwivuza nk'uko abashinzwe ubuzima bwe bakomeze kugenda babimusaba nyuma y'indwara amaranye iminsi cyane. Ariko uyu mugabo akavuga neza ko adashobora gusohoka igihugu ngo ajye kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde, aho abamukurikiranira hafi mu bijyanye n'ubuzima bamuboneye ivuriro yagombaga kujya kwivurizamo. Akavuga neza ko adashobora gusohoka igihugu mu gihe bamwe mu bajenerali bakomakomeye barimo na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo, batavuga rumwe. Akemeza neza ko mu gihe yaba agiye atazi igihe azagarukira kuko indwara ntiteguza, ashobora gusanga harabayeho kudeta baramutembagaje ku butegetsi mu gihe yaba amazeyo igihe kigera nko mu kwezi. Avuga kandi ko bitewe n'inama zagiye ziba, inama zibanga zirimo abasirikare bakuru
bakuru ndetse bakora inama bakazigora rwihishwa uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atabizi, ahavuga neza ko ari inama zipangirwamo uko bazamutembagaza ku butegetsi. Ibi nibyo byagiye bikomeza kugaragaza neza ko adashaka kujya kwivuza ndetse yanga gusohoka igihugu. Abaganga bakomeje gukora ibyo bashoboye ku butaka bw'u Burundi, ariko bisa nkaho nta gikomeye cyane bagombaga gukora kuko bamaze kumwereka neza ko badashoboye iyi ndwara ye. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Generali Evariste Ndayishimiye yamaze kujya muri koma nk'uko bitangazwa n'amakuru aturuka mu bahafi muri Presidence y'u Burundi, agaragaza neza ko ubu tuvugana General Neva yamaze kujya muri koma. Ubu tuvugana ntareba, ntatekereza, ntavuga, ibintu nyine biranga umwe mu bantu bari muri koma. Aya makuru yamenyekanye mu rukerera rw'uyu munsi, aho bamwe mu bamukurikiranira hafi bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose, ndetse bigasa nkaho abavuzi bakomakomeye ndetse n'abadogiteri ku butaka bw'u Burundi ubu rore bafite ariyo gukurikirana ubuzima bw'umugabo wanze kujya kwivuza. Ndetse uyu mugabo kandi mbere yuko ajya muri koma, amakuru avuga neza ko yasabwe bwa nyuma n'abashinzwe umutekano we, nabo bamubwira neza ko kurinda umuntu udashobora guhaguruka bishobora kuzamushyira mu kaga, iyi ndwara kwitoroshye. Bamusaba ko yakemera ibyo abaganga bari kumusaba byo kwerekeza ku butaka bw'igihugu cy'Ubuhinde akajya kwivuza. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ababwiye neza ko bagomba rero gutegura bamwe mu bakomeye mu gisirikare nabo bakazajyana kugira ngo yizere ko igihugu azagaruka agisanga uko kiri. Yavuze neza ko mu bazajyana harimo Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo, akazajyana na Nestori umushyikiranganje mukuru, ubwo ni minisitiri w'intebe, akazajyana na Madamu Marie Chantal, uyu nawe akaba ari umugaba mukuru w'ingabo, n'abandi bajenerali bagera kuri batatu, ngo bose bakazajyana bakazaba bari mu Buhindi bakazagaruka igihe nawe azagarukira, mu rwego rwo kumenya neza ko ubutaka bw'u Burundi bwizeweho igisa na kudeta kidashoboka. Nyamara abamurinda ndetse n'abandi muri eta majoro y'iki gisirikare bavuga neza ko ibi bitashoboka gusiga igihugu bangana gutya, mu gihe bazi neza ko igihugu cyabo cyugarijwe n'ibisa n'intambara, kandi ari we wayijyanyemo aba basirikare be. Mu gihe yahindukiranwa na M23, iki gisirikare gishobora kwisanga ubutaka bwabo bwatakajwe, mu gihe abatanga amategeko ndetse n'abayobora baba bamaze kwigira ahangaha irwota amasimbi. Kandi uyu mugabo yibukijwe byinshi cyane mbere yuko ajya muri koma, abwirwa neza ko Red Tabara idasinziriye ikomeje kugaba ibitero shuma bituruka mu ishyamba rya Kibira. Abwirwa neza ko mu kwimukana hafi igisirikare cyose bakajyana kubana mu bitaro cyangwa se kikaba giherereye mu mahoteli hariya mu Buhinde, bitaza guhereza agaciro abaturage mu gihe baba batereranywe, maze Red Tabara ikaza kwa advancing ikaba yafata bimwe mu bice by'ubutaka bw'u Burundi. Uyu mugabo kandi yongera kwibutswa neza ko ntaho byanditse ko iyi kudeta igomba kubamo, nubwo yakomeje kugenda agaragariza benshi cyane ndetse n'amahanga nk'uko yabivuze kuri televiziyo, avuga neza ko harimo abagambanyi muri iki gisirikare ndetse no mu bo bayoborana. Ariko kandi ibi byaje kurangira nyine bibaye nkaho nta yindi shuwa afite. Uyu mugabo wamaze kujya muri koma, benshi baravuga neza ko niba koko yarumvaga ko kudeta ishoboka, ubu nabwo bishoboka ko bayimutera, kuko ntacyo afite cyo kuvuga cyangwa se cyo gukora. Ahubwo benshi bongera kunenga uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi wanze kumvira benshi, barimo n'umugore wamusabaga ko ucyambere ari ubuzima ndetse ko amagara aseseka ntayorwe, yakaba yabanza kujya kwivuza. Uyu mugabo amaranye indwara hafi amezi agera kuri 3. Hari ubwo yagaragaye mu ruhame, ariko nanone agaragara nk'udafite imbaraga, dore ko nyuma yaje kuremba cyane agakomeza kugenda akurikiranwa, ari nabwo yagendaga asabwa koherezwa ku butaka bw'Ubuhinde. Agakomeza kuvuga neza ko ibi bisa nkaho bidashoboka. Ubu tuvugana uyu mugabo uri muri koma arwariye muri bimwe bitaro bikomeye cyane bya Privari y'i Bujumbura, aho akomeje kugenda akurikiranwa. Gusa uburwayi bw'uyu mugabo bwabanje kugenda bugirwa ibanga kugeza ubwo akomeje kugenda aremba cyane, ndetse bamwe bakagenda babihuza nuko uyu mugabo yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso bisa naho atameze neza mu bice aherukamo, aho yagaragaje intege nkeya ndetse no guhaguruka asusumira. Ibintu byagiye bigaragaza neza ko hari indwara ikomeye uyu mugabo arwaye idashobora kuvurirwa ku butaka bw'u Burundi. Ni inkuru zikomeje kuvugwa rero ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubu tuvugana abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi batari bishimiye uyu musirikare mukuru cyangwa se perezida w'iki gihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, generali uyoboye iki gihugu nyine, bitewe nuko bagiye boherezwa mu ntambara ya Kongo ndetse benshi bakasiga ubuzima mu buryo bavuze neza ko ari amaherere. Ubu tuvugana ku butaka bwa Uvira hari ingabo z'abarundi nyinshi cyane mu bindi bice bitandukanye, M23 ibirimo mu ngabo ziba
zikikije aho M23 ikontorora by'umwihariko ingabo za leta ya Kongo, ubusangamo n'umubare munini cyane w'abarundi. Ibi byose byakozwe na Tshisekedi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye na General Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta asa n'uwagiye azigurisha ku bijyanye n'ibiciro aba yumvikanye n'uyu mugabo ndetse na zaba zahabwa, dore ko nyinshi cyane zicukurwa muri ibi bice byegereye Burundi zinyuzwa kuri ubutaka bw'u Burundi, maze Evariste Ndayishimiye agafataho purusaze, izindi zikorezwa mu gihugu cy'Ububirigi, aho Tshisekedi nawe afite amasoko ndetse aho asa n'ufite indiri y'ibyo asahura aho abijyana. Amakuru agaragaza neza ko Tshisekedi kuva byamenyekana neza ko afite ubwenegihugu bw'Ububirigi, ibintu ubundi bitabaho ko perezida w'igihugu agira ubundi bwenegihugu. Ibi byagiye bigaragaza neza ko Ububirigi bufite akaboko cyane mu bijyanye no gusahura umutungo wa Kongo. Evariste Ndayishimiye rero ubu ngubu wirwariye cyane ndetse umaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kutavurwa akaba yanahasiga ubuzima. Ni umwe mu bagiye bafatanya na Tshisekedi mu bihe bikomeye cyane ndetse n'ibyoroheje, ariko benshi cyane bakabashinja ko bagiye bakora bimwe mu bikorwa bigaragaza nkaho nta bwenge bashizemo, ibintu byagiye bigorana cyane. Ubu tuvugana rero reka twisubire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Iby'uburwayi bwa General Neva byo Imana imworohereze, turakomeza kugenda dukurikirana uko bimeze. Amakuru atugira haravuga neza ko mu nkengero z'umujyi wa Goma hongeye kumvikana amasasu menshi cyane. Benshi baribaza uyu mujyi kumaranywe igihe na M23 y'amasasu aravahe. Benshi bamaze no kubona neza ko aya masasu akomeje kugenda yumvikana ari guturuka muri parike ya Virunga nk'uko amakuru bigaragaza, aho bivuga neza ko hari umugambi igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwapangira wo kuba bagaruka mu mujyi wa Goma. Iyi parike ya Virunga ni imwe muri parike ndetse zikikije umujyi wa Goma ariko mu birometero bitari byinshi cyane, ariko M23 ubu tuvugane yatangiye ama operation akomeye cyane yo kuba yakirukana izi ngabo zitarisuganya ngo ziregurupe ngo zibe zagaba ibitero hano muri uyu mujyi wa Goma. Amasasu yo ni menshi cyane ariko amenshi yumvikana bisa nka hari ay'imbunda ntoya, aho abaturage babwiye neza ko nta kigomba guhungabanya ubuzima bwabo, bakomeza ibikorwa byabo bya buri munsi ko ibi nta kintu biri buze kubatwara. Saho gusa hakomeje kumvikana byinshi cyane mu biturika muri uyu munsi. Amakuru aragaragaza neza ko kuva mu rukerera rw'umunsi watambutse ahitwa Rubaya mu nkengero zaho, bitewe nuko M23 yamaze kuhashyira uburinzi bukomeye cyane, ingabo za leta ya Kongo zagiye zigerageza kurasira kure ibibombe biremereye cyane kugira ngo barebe ko izi ngabo za M23 zata equilibre bakaba bakongera kwisubiza bibe mu bice nyuma yuko Wiringoma yahaguye. Bisa nkaho hano hitaweho cyane ndetse umutekano wakajijwe, bisa nkaho ibi bitero by'ingabo za leta ya Kongo bitaza kugera ku ntego. Amakuru aragaragaza neza ko bimwe mu bice bikomeje kugaragaramo udushya ndetse na drone z'igisirikare cya Kongo zirasa mu baturage ari ibice bya Rubaya hano nyine muri territoire ya Masisi n'ibindi bice biyakikije, akomeje kugenda humvikana amasasu ya buri munsi. Gusanga aho abaturage baho basa naho bamenyereye ibi ngibi kuko bisa nkaho ntacyo bibabwiye cyane. Bisa nkaho benshi bavugaga batarabona, ariko noneho ibyongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gukora operation ikomeye cyane, operasiyo karabutaka yo kujya kubohoza ibyanyazwe. N'amakuru atandukanye yari yamaze gukusanywa n'ubutasi bwa M23 mu bice bitandukanye, ariko amakuru yari yahereye Masisi. Ubutasi bugenda bukurikirana ibimenyetso biza kumenyekana neza ko igisirikare cya Kongo FARDC, FDLR ndetse n'abarundi b'intoranywa bamaze kwibikaho igisa n'indaki ikomeye cyane irunzemo amabuye y'agaciro yagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru aragaragaza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bafite sinyari ikomeye cyane yaturutse kwa Tshisekedi ndetse no kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aya mabuye yarabundaraweho n'izi ngabo nyinshi cyane, benshi bakavuga neza ko ahangaha hariho umutungo w'igihugu cya Kongo wagiye ushirira werekeza ku butaka bw'u Burundi ukava ku butaka bw'u Burundi, maze yasinywe kontra hagati ya Tshisekedi ndetse na General Navutetse Burundi ipurusa bazafataho bikaza kurangira bayohereje mu gihugu cy'Ububirigi, aho haba hari indege zigenewe gutwara aya mabuye mu buryo navuga ko budafututse. Ubu tuvugana muri Nyiragongo neza mu Kirunga niho aya mabuye bayamburiwe ku buryo bukomeye cyane. Imirwano imaze amasaha arenga 12. Imirwano yatangiriye ahitwa Rugari ndetse no mu nkengero zaho ari muri territoire ya Nyiragongo neza uzamuka ugana no mu Birunga. Inkuru iravuga neza ko ibi bicu busanzwe M23 itakundaga kubikontrola bitewe nuko habarizwa n'ingabo nyinshi za FDLR ndetse hakaba
hakaba ari ahantu hanini cyane bigoye gukontorora aya mashyamba ndetse n'imisozi, ariko kandi hakaba hari defense zigaragaza neza ko M23 yaharinze kugira ngo hatazagira abahaturuka ngo berekeze mu mujyi wa Goma guhungabanya umutekano. Izi FDLR ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi b'intoranywa bivugwa neza ko ari abashinzwe izi operation z'aya mabuye. Amakuru aragaragaza neza ko abangaba biberaga muri ibice kandi bahagize nk'ubwami bwaho, ndetse ahangaha bikavugwa neza ko ari amabuye yakuwe mu bice byegereye Rubaya ndetse no mu nkengero zaho. Amakuru akagaragaza neza ko kandi imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda ibera mu bice bitandukanye, aho drone z'igisirikare cya Kongo zagiye zimisha ibisasu mu baturage za Rubaya ndetse n'ahandi. Akenshi yabaga ari amabuye y'agaciro agamijwe ndetse n'ibindi bisa nayo. Ubu tuvugana rero igisirikare cya M23 cyakoze operasiyo y'abakomando, biza kurangira abakomando babaye bakeya, hajyamo n'abasirikare ba infantry barwanira ku butaka, abarwanira mu kirere special force, aba bose bafatikanyije kugira ngo baze kwinjira muri ibirunga. Ni operasiyo yagoye cyane bitewe nuko izi ngabo za M23 zagombaga kunyura mu bice by'ibibaya ndetse zikazamuka paka zisanze izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya ahangaha muri Nyiragongo. Aha rero amakuru yagaragaje neza ko imirwano itari kuba mu buryo bweruye, habayeho kubanza kugota ndetse no gucengera binyuze mu bakomando bagombaga gukora udutero shuma, bakabanza bakamenya imibare ndetse n'abakontorora ibi bice. Niko byagenze koko, ariko byaje kurangira igisirikare cya M23 kibikoze ndetse kibazengurutse. Amakuru aravuga neza ko M23 mu byo hasanze byihutirwaga zari zizahabu. Hari hamaze kumenyekana amakuru neza ko hari ububiko bukomeye cyane, ariko kandi ziri gukusanywa bitewe nuko inzira igera ku butaka bw'u Burundi isa naho itoroshye uturutse muri ibi bice. Ahangaha rero niho bavuga neza ko hagombaga kugenda hegeranyizwa izi zahabu, maze imodoka ikazazifata ikazijyana hafi n'umupaka w'u Burundi. Ibi bisa nkaho biba birinzwe cyane nk'uko byagaragaye. Abasirikare b'intoranywa bo mu gisirikare cy'u Burundi, abajenerali bakomeye cyane b'igisirikare cya Kongo, burya nabo izi diru nibo bazirimo, kuko ni diru nabo babonaho injyawuro nk'uko benshi bakomeje kugenda bakoresha amagambo. M23 muri operasiyo yishubije umutungo ukomeye cyane ushobora kuyifasha mu bihe bitandukanye. Zahabu ziganjemo amabuye yo mu bwoko bwa koruta, ndetse bivugwa neza ko aya amenshi yaturutse mu bice bya Rubaya, ndetse amakuru akagaragaza neza ko uretse zahabu M23 yahabasanze ndetse kubatungura hasigaye intwaro birukanse bakazisiga. Gusa nta basirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bahaguye, kuko aya mashyamba ni manini cyane, byari kugora M23 kugira ngo ibe yahagota maze ibacucume nk'uko isanzwe bikora mu bice bitandukanye. Ariko kandi hagaragaye imirambo y'abasirikare bagera kuri 6 bonyine mu mirwano yamaze amasaha agera kuri 12. Bisa nkaho yari imirwano strategique igamije gufata icyo baje kureba. Amakuru aragaragaza neza ko kandi M23 yabikoze mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, kuko ntawe bashije gukuraho n'inusu, kuko bisa nkaho batunguwe. M23 ikimara kubegera yatangiye kubarasamwa amakompora aremereye cyane, bisakuza cyane, bisa naho bibakuye umutima, bikanga ko bashobora kuba bamaze gugoterwa muri iri shyamba, bashobora no kwiyicirwa. Niko gutangira kwirukanka bakuru ndetse abatoya basigara inyuma, bagenda bagerageza gukavaringa abakuru. Birangira iri shyamba ndetse n'ibi birunga babikwiriyemo, ndetse baratatana cyane ku buryo byari kugorana kugira ngo bajye kwiregurupa guhangana n'izi ntare za Sarambwe. M23 ikimara kugira kuri ububika, amakuru avuga neza ko yari yazanye abasore biganjemo bafite imbaraga cyane, bagombaga kugenda bafata aya mabuye bakayashyira mu mifuka, dore ko amwe yaragiye anafunze mu bice bitandukanye, maze bakayamanukana ndetse mu mujyi wa Goma. Ibintu bisa nkaho ari operasiyo y'iminyago. Amakuru akagaragaza neza ko M23 yari inshuro ya gatatu ibashije gukora operasiyo ku mabuye y'agaciro y'igisirikare cya leta ya Kongo yagombaga kujya ku butaka bw'u Burundi. Ibi kandi byarabaye mu mujyi wa Uvira. M23 yaguye ku nyubako ikomeye cyane yari ibitsemo aya mabuye mbere y'amasaha make ngo yagombaga kwerekeza ku butaka bw'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye utegeka igihugu cy'u Burundi unirwariye kugeza ubu yongeye kwamburwa byinshi cyane mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ibihembo twavuga neza ko ari iby'abasirikare be baje kuri ubutaka bakomeje kuza kuhatikirira. Iyi ngurane y'amaraso M23 yongeye kuyambura iki gisirikare. Benshi bavuga neza ko M23 ikomeje gukora ibikorwa bigamije no kugarura amahoro, ariko kandi itaretse ibijyanye n'umutungo ukomeje kugenda ushirira mu bihugu bibanyi nk'uko byamaze kugaragara. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu gahinda n'umujinya bikomeye cyane yongeye kuvuga neza ko iki gisirikare cye cya leta kirimo abadashaka gukora ibyo babwiwe, ndetse agaragaza neza ko hashobora kuba harimo n'abagambanyi benshi cyane nk'uko yabigaragaje. Ibintu byabaje cyane, bamwe
bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Kongo mu gihe agomeje kwikoma igisirikare cye, nyamara harimo ababafasha mu rugamba, harimo abarundi ndetse n'abandi FDL na Wazalendo, atarigera avuga neza ko nta musada batanga. Bisa nkaho aya mabuye yari afite agaciro gakomeye cyane, ndetse bisa nkaho M23 ibikomeje gukora ari bigenda biyongerera ubujyanye n'ubushobozi, kuko byagaragaye neza ko izi ntambara zishaba akayabo ndetse n'ibikoresho. M23 ku kijyanye n'ibuye ry'agaciro yamaze kwigwizaho, ndetse benshi bakavuga neza ko ariryo ritangiye kugenda rigarura ituze mu bice bitandukanye n'ibikorwa remezo, bitewe n'uko hagaragaye ibice imihanda iri gukorwamo, imihanda ituruka mu bice nka za Rubaya ndetse n'ibindi bice bitandukanye hagiye hagaragara, ndetse n'imashini nyinshi cyane ziri gukora ibikorwa remezo. Ibitaro byatangiye kubakwa nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibinyamakuru byagiye bisura aho M23 ifite, benshi bakabihuza n'uko izi zahabu arizo zikomeje kugenda zifasha iki gisirikare cya M23 kubaka empire yacyo, ndetse igakomeza kugenda ikomera, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo bitewe no kwigwizaho imitungo gikomeje kugenda gisahurira mu nduru kikajyana hakurya. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyaguranywe zahabu bimaze kugaragazwa na M23, ndetse muri izi operasiyo zikomeye cyane, kuko yaba yamabuye yaragombaga kwerekeza i Kinshasa cyangwa se n'ahandi yakaba yaragiye, kuko inzira ziba zoroshye, ariko kugera ku bitaka bw'u Burundi turutse hariya mu bice bya Virunga biragoye cyane, ndetse bisa nkaho ari ukunyura inzira igoye. Ibintu byabanje kugorana kugira ngo izi zahabu zomotswe zerekezwe ku butaka bw'u Burundi. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ubu M23 yongeye kwishima hejuru izi ngabo z'abarundi, ndetse bisa nkaho nizari mu bice bitandukanye, ndetse n'ingabo za Kongo ziba zifite injyawuro cyangwa se ibyo bazikatira kuri aya mabuye, mu gihe yaba yamaze kugera ku mupaka w'u Burundi zamaze gucika intege, ndetse bisa nkaho zaruhiye ubusa, kuko aya mabuye kugira ngo akusanywe biba byarasabye igihe kinini cyane, ndetse n'imbaraga zidasanzwe, kuko ku butaka bwa Kongo kucukura amabuye kampani zihakorera uretse iz'Abashinwa nazo zigira purusa zishyura mu bice nka bya Rubaya, ndetse zigasura ku musoro wo hejuru cyane. Izindi kampani nyinshi usanga zikora ku buryo bwa gakondo, bitewe n'uko nta bikoresho bidasanzwe bihari, bikaza kugora bamwe mu bacukura aya mabuye, ndetse hakomeje no kugenda hagaragara impanuka nyinshi cyane mu birombe bya Kongo. Gukusanya ibuye maze bikaza kurangira bari kwambuye, bisa nkaho ari ugutakaza ibintu by'agaciro cyane, dore ko benshi cyane babivunja mu bijyanye n'amafaranga, bakavuga neza ko ibi ngibi ari ubutunzi M23 nayo ikomeje kwigwizaho. Tuve mu by'amabuye ndetse n'abinda nini bakomeza kugenda basahura Kongo, reka twigire mu mirwano ikomeye cyane, aho ku butaka bwa Uvira hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, bisa nkaho ingabo z'abarundi zakomeje kurya karungu zidashaka kongera guhagarara, ariko kandi M23 nayo ntizoroheye. Kurasana kwabaye mu rukerera rw'uyu munsi kugeza na nuba amasasu aracyumvikana mu bice bitandukanye, cyane cyane ibice bya Fizi ndetse n'ibice hafi ya Minembwe. Poezero ubu tuvugana iracyagabwaho ibitero biremereye cyane binyuze ku butaka, aho tanka nini z'intambara za M23 za 155 izi zirasa mu birometero birenga 60 zikomeje gukora akazi gakomeye cyane mu kurinda iki gice cya Poezero M23 gifite kugeza ubu. Inkuru ishimishije cyane kuri benshi bakurikirana ibya politiki mpuzamahanga ndetse na diplomasi, by'umwihariko abakurikirana politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze kuba ikintu gikomeye cyane cyamaze kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Sena y'iki gihugu yamaze guterana ndetse ibiha umugisha. N'amakuru yaramaze iminsi cyane aho yuhiswa neza ko M23 yamaze gutanga ibyangombwa byose, ndetse yerekanye impamvu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagomba kuba ikirwa balkanization. Ku batazi ikirwa balkanization, reka mbanze mbikubwire muri makeya. Balkanization ni uburyo igihugu gishobora kuba ari kinini ariko kandi kikaba kidafite umutekano, ndetse abaturage bamwe na bamwe barajujubijwe n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se n'ibindi bikorwa bibabuza amahwemo, bikaza kurangira igihugu giciwemo kabiri ku bwumvikane cyangwa se ku bw'impamvu runaka. Amahanga agafata uwo mwanzuro cyangwa se n'ibihugu by'ibituranyi bikaza gufata umwanzuro wo kuba byakemerera iki gihugu ko cyacibwamo kabiri kugira ngo amahoro akomeze guhinda mu gace giherereyemo. Ibi rero biremewe, ndetse ibihugu byinshi cyane uretse no muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Aziya, ibihugu byagiye bigaragara neza ko byagiye bikora ikirwa kwita balkanization. Nubwo hari ibihugu byagiye bicibwamo bitewe n'intambara, ariko hari byinshi cyane byagiye bikorerwa balkanization, nuko ni nk'iringaniza
kwiringaniza maze amahoro agahinda. Kuri ubu rero umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo bitewe nuko bivugwa neza ko Tshisekedi abakomeza kugenda atavuga rumwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu bice nka Masisi ndetse n'ibindi bice. Ubu tuvugana M23 amakuru yamaze kumenyekana neza ko yamaze kubona ibyangombwa by'ibanze by'uko yashinga Repubulika ya Kivu. Repubulika ya Kivu ni repubulika izaba yigenga nk'uko byagiye bisabwa kenshi cyane, ariko kandi ikaba ari repubulika nanone izaba ifite nyine ubwigenge 100% idafite ihuriye na Kongo wenda uretse kuba bahana imbibi. Repubulika ya Kivu izaba irimo ibice bya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice bitoya bikora kuri izi Kivu zombi, kandi izi Kivu zikaba ari ubutaka bunini cyane bigaragara neza ko bunarusha ubuso bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Amakuru rero aragaragaza neza ko balkanization process zigeze kure. Amahanga ahangaha agomba kubyinterveningamo kugira ngo bize kugenda neza. Ibihugu bikomakomeye ndetse na sena z'ibihugu bifata imyanzuro, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi nayo hari ibyemezo itanga kugira ngo haze kubaho iki kintu cyerekana neza ko iki gihugu cyabuze umutekano. Ubwo ndavuga Kongo kuri ubu kuko ariyo turi kuganiraho, ndetse hakagaragazwa n'ibimenyetso byerekana neza ko hashobora kuzagaruka amahoro mu gihe iyi balkanization cyangwa se iri cibwamo kabiri ry'igihugu runaka rishobora kuba ryazana amahoro n'amahwemo. Ibi rero M23 yagiye ibitanga ndetse ikerekana neza ko ibice ifite by'umwihariko imijyi itandukanye amahoro ahinda, ndetse kugeza ubu ngubu abaturage ndetse n'ibikorwa by'iterambere byongeye gukorwa. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso byagiye bituma Tshisekedi akomeza gutegwa uyu mutego, nyamara ntabimenye akabona M23 irasohora abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, irashinga igipolisi, iratunganya imihanda mu bice bitandukanye ndetse igakora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ntamenye neza ko hari target yo gushinga igihugu, ndetse imiryango ishinzwe amahoro yari yatangiye kuyiha icyizere. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko abanyuma batangiye kugenda bakomfaminga. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo kimaranye iminsi ariko ntabwo yashatse kugitangaza. Amakuru avuga neza ko yamaze gutanga approval ndetse byamaze kwemezwa neza ko balkanization ishobora kuzakorwa ndetse mu gihe cya vuba aha. Ninkubwira balkanization nyine ihita wumva bwa buryo bwo kugaburamo igihugu inshuro ebyiri cyangwa se ibice kugira ngo amahoro akomeze kugenda aboneka. Iki gihugu cya Kivu Republic M23 yakomeje kugenda ishegera, bisa nkaho gishoboka nkuko ibimenyetso byatangiye kugaragara, ariko kandi benshi baragaragaza neza ko hashobora kuzaba imyivumbagatanyo nyuma yuko ibi byaba bikozwe. Ishobora kuzakorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara babivuga birengagije neza ko byaba bifashwe nkaho igisirikare cya Kongo cyatatse ikindi gihugu, kuko M23 izaba yamaze kugira igihugu cyayo kigenga cya Kivu Republic. Dore ko M23 mu byo yatanze ko itemera ko ahangaha hazitwa muri Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru, ahubwo yemeza neza ko izitwa Kivu Republic nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hasirikira tumwe mu turango bivuga neza ko ari utwa Kivu Republic nk'uko byagiye bigaragara. Idarapo ririmo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara ndetse harimo n'inyenyeri. Aha bikaba bigaragaza neza ko iri rishobora kuzaba idarapo ry'igihugu cya Kivu Republic. Benshi barabivuga ariko ntabwo biremezwa, ariko nanone benshi ntabwo bakomeza kubyirangagiza ko neza, bavuga neza ko ari ibimenyetso bigaragaza neza ko uyu mupangu umaze igihe kinini cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Kongo mu gihe bakora ikosa ryose ryo kurenga imipaka izaba yashyizweho, dore ko bizanoroha kuko ibice M23 ifite birazwi ndetse naho bigarukira harazwi, byazafatwa nkaho iki gihugu cya Kongo cyateye igihugu cya Kivu Republic, maze agashobora kuzabaho gufatirwa ibihano n'amahanga ndetse ibintu bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane kuri Tshisekedi. Ubu tuvugana balkanization kandi amakuru avuga neza ko iyi process yo gucamo Kongo kabiri kugira ngo Kivu yigenga iboneke M23 ise nigira igihugu cyayo byagizwemo uruhare rukomeye cyane na Joseph Kabila wahoze ari perezida y'iki gihugu cya Kongo, nkuko yamaze kwiyunga kuri M23 ndetse amakuru akavuga neza ko nawe muri ubu butegetsi azaba afitemo ijambo rikomeye cyane gukorana n'aba bagabo bayoboye M23 kugeza ubu. Bivugwa neza ko byagize akamaro gakomeye cyane. Ubu tuvugana amakuru aragaragaza neza ko ubu Tshisekedi aya makuru nawe yamaze kuyamenya, asa n'uwavuze neza ko yagambaniwe, ariko kandi nta yandi mahitamo afite. Nubwo bimeze gutyo ibyo kuba Kongo yacibwamo ibice bibiri biri kuba, ariko imirwano yo kugeza
kugeza ubu iracyakomeje mu bice bitandukanye, mu bice bya Uvira, inkengero zaho ndetse n'ibindi bice bitandukanye, Kisangani ndetse naho hakomeje kumvikana imirwano. Warikare FDLR ikomeje kurasana n'ingabo za M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa muri raporo ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi Masisi naho hakomeje kumvikana imirwano iremereye cyane. Ubwo nyine twagize muri Kivu y'Amajyaruguru ibice bitandukanye birimo aha nko ku Mushaki ndetse n'ibindi bice bigaragaza neza ko birimo amabuye y'agaciro, ndetse ahaba abasirikare bakomeye cyane ba M23 hakomeje kugenda hagabwa ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'ubu tuvugana amakuru aragaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane biri guturuka muri parike ya Virunga y'igisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye ku ma defense ndetse atandukanye y'igisirikare cya M23 by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ariko kandi ku munsi w'ejo hakozwe icyo twakita fu yikomeye cyane, kontrole yaje gutuma habaho basirikare b'igisirikare cya M23 bakora ama operation yo gufata abo bisa abacengezi bagamije guhungabanya umutekano w'abatuye muri uyu mujyi. Byaragaragaye neza ko benshi bafatiwe mu nkengero z'umujyi wa Goma, hari abafatanywe intwaro zitazwi, ndetse aho bivugwa neza ko bahise bajyanwa ka Katindo, ahangaha bagomba kugororerwa ndetse bakaba bahahabwa n'ibihano nk'uko amakuru abivuga. Imirwano yo ikomeje mu bice bitandukanye, ntabwo ari muri Kivu y'Amajyaruguru gusa ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ubwo twageze za Uvira, Minembwe, Mikenke, Sange n'ahandi hatandukanye muri ibice. Ingabo z'abarundi nizo zikomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba umunsi ku munsi, aho zikomeje kugenda zihangana n'iki gisirikare cya M23, ariko kandi bisa nkaho urugamba aho rugeze igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ababaje kugifasha bari gutsindwa cyane mu bigaragara, bitewe n'imibare igaragazwa y'abaguye kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko indege z'igisirikare cya Kongo ndetse na UN yaje gutanga umusada mu kwimura izi nkomere ndetse n'imirambo myinshi cyane yari yayiciwe Mikenke. Nk'uko byagaragaye, abacanshuro benshi cyane bakomeje kuboroga aho uru rugamba rwabagoye, ku buryo bivugwa neza ko bishobora no kuzagaragaza indi sura itari nziza ku bacanshuro mu gihe baba bongeye kuzahabwa inzira n'ibihugu bibanyi bya Kongo kugira ngo babe bataha. Amakuru akagaragaza neza ko n'ubu M23 yabitangiye operasiyo zo kwinjira mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu bacanshuro bashobora kuzafatwa bitewe n'uko ibice baherereyemo M23 yamaze kugenda ibigota nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane mu bijyanye na diplomasi ndetse n'imirwano, ariko kandi sinabura kukubwira neza ko drone z'igisirikare cya Kongo zongeye gukora amabara akomeye cyane, aho zongeye kumisha ibisasu mu baturage by'umwihariko mu bice bya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahantu benshi bavuga neza ko hakomeje kugaragara ubwicanyi bukomeye cyane buri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bakoresheje izi drone z'intambara. Amakuru atugeraho aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amakuru akomeye cyane agaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse binyuze kwa Tshisekedi umukuru w'iki gihugu ndetse no kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bamaze kwakira abandi bacanshuro benshi cyane barenga 300 banyuze ku butaka bw'u Burundi, bamaze kwinjira ku butaka bwa Uvira. Aba bacanshuro amakuru agaragaza neza ko bagomba kuza guhangana na M23 yafashe umwanzuro wo kwigarurira Kisangani ndetse n'ibindi bice itibagiwe umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana abacanshuro bari basanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba basa n'abamaze kunanirwa ndetse gucyocyorana, kurasana ndetse no gusubiranamo n'izi ngabo bakomeje kugenda bafatikanya kuri ubutaka bwa Kongo. Haje amaraso mashya y'abacanshuro nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa n'abacanshuro biganjemo abo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackout. Amakuru agaragaza neza ko aribo baje ngo guhangana na M23 nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa. Benshi bakomeje kugenda bacira imigana abacanshuro bagarutse kuri ubutaka ndetse bisa nkaho bibagiwe ibyabereye mu mujyi wa Goma, ndetse bibwiye neza ko ubwo Biringoma yapfuye ashobora kuba ariwe wari wagize uruhare mu gufatwa kwabo ndetse no kuzengerezwa ku buryo bukomeye cyane muri iyi mirwano bakomeje kugenda bahanganamo n'igisirikare cya M23. Nyamara birengagije neza ko Biringoma yari umuvugizi atagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bahise bavuga neza ko dushobora kuzongera kubona aba
bacancuro nabo bahambirijwe neza bakaba banyuzwa ku butaka bw'u Burundi cyangwa se mu 23 ikongera kuberekana nk'uko hashize iminsi igera kuri 7 igaragaza umwe ndetse n'abagiye bapfira kuri ubu butaka bwa Uvira by'umwihariko mu bice nka Mikenke. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya Kongo cyamaze kwibikaho aba bacancuro. Bizwi neza ko noneho aba baje ntabwo ari abashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere gusa, ahubwo bashinzwe no gukora ibijyanye na operation zitandukanye ku bijyanye n'igikomando banyura ku butaka. Ibi rero bikagaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubona andi maboko y'abacancuro barenga 300 baje bakururukira kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, maze bakinjirira ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza iby'intambara ikomeje kugenda ibera mu nkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu bice nka Minembwe, Pwezero, Mikenke, Sange ndetse na Fizi n'ibindi bice bitandukanye. Ikibaya cya Ruzizi kugeza ubu abamaze kugwamo ku ruhande rw'abacancuro ni benshi cyane, ariko kandi aba nabo bamaze kugera ku butaka bwa Kongo. Amakuru agaragaza neza ko basa n'abatangiye kugira ubwoba, kuko uko batekerezaga ibintu atari ko babisanze. Ntibaragaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko beretswe raporo y'ibijyanye n'uko urugamba rumeze ndetse n'ibice bigomba kurwanirwamo. Bisa nkaho bagize ubwoba ndetse bisa nkaho hari babandi bari bamenyereye kurwanira mu migi, ariko iyi ntambara ikaba iri mu misozi ndetse n'amashyamba, ibibaya ndetse ahantu bisa nkaho hagoye kuharwanira ku muntu utahamenyereye. Ibi nibyo byagiye bigora izi ngabo z'abacancuro. Kugeza ubu ni raundi igira ku ya 3 imaze kwerekera, ndetse uko bagiye baza hagasubirayo mbarwa. Kuri ubu haje irindi tsinda benshi biteze neza ko bishobora kugira icyo rihindura, abandi bakavuga neza ko nta kidasanzwe, ahubwo abangaba 23 igomba kubafatirana ikabacucuma mu minsi ya mbere aho imirwano izaba ikimara gutangira. Ubu tuvugana bamaze kugezwa ku butaka bwa Kongo, ndetse amakuru akavuga neza ko igice kimwe kigomba kuguma mu mujyi wa Uvira, abandi bakerekeza Kisangani, by'umwihariko abashinzwe gukoresha ibijyanye n'indege, drone ndetse n'ibindi bijyanye n'ikirere n'ubwirinzi, ndetse no kuba bakoresha GPS bakaba batrackinga aho abasirikare bakuru muri 23 baherereye. Benshi baravuga neza ko ibi nta gishya, n'ubundi abacancuro basanzwe kuri ubu butaka bagiye baza ari byo bashinzwe, ariko bikaza kurangira biteshejwe agaciro. Ikibuga cy'indege aba basirikare bashya b'abacancuro baje kuba boherekezwaho cya Kisangani. Amakuru agaragaza neza ko 23 ho yakomeje kugenda ihagaba ibitero shuma byinshi cyane, ndetse bisa naho bitari bigamije kwigarurira iki kibuga cy'indege, ahubwo ari ibitero byari bigamije kugenda byangiza bimwe mu bikoresho bikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kuko byagiye bigaragara, bisa nkaho abacancuro bamaze kuba benshi kuri ubu butaka bwa Kongo, ariko kandi kutumvikana bikomeje kugenda bigaragara hagati y'abacancuro n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Amakuru akagaragaza neza ko ubu tuvugana ingabo za Angola zo zamaze kwikura muri iyi mirwano, ariko zitarafata rutemikire ngo zisubire ku butaka bwabo. Amakuru akomeje kuvuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wakomeje kugenda asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumuha abasirikare, bisa nkaho byamugoye, ndetse Amerika nayo ikaba yahise yisanga mu intambara ikomeye cyane n'igihugu cya Iran. Bikaba bitumye Tshisekedi yongera gushora akayabo mu kumanura aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba nanone abo mu itsinda rya Blackwater n'abandi bakeya baturutse muri Rumania. Bose bakaba baje mu ndege imwe kugira ngo baze gukomeza gufasha iki gihugu cya Kongo, ariko kandi bakorera amafaranga. Bisa nkaho aba bacancuro icyo baba bifuza atari ugutsinda intambara, kuko bayitsinze akayabo bahabwa kaba gasa n'akarangiye, ahubwo bakomeje kugenda bakora icyo ari cyo cyose cyatuma iyi ntambara itinda, ndetse bakagerageza kugenda birinda kugira ngo 23 idakomeza kugenda ibahitana nk'uko byagiye bigaragara, ahubwo bagakomeza gukora icyo ari cyo cyose cyatuma bakomeza kubona aya mafaranga. Inkuru ziragaragaza neza ko Tshisekedi abishyura akayabo k'amadolari, ariko igisirikare cye kikaba gihembwa intica n'ikize. Ibintu bikomeza gutuma benshi bavuga neza ko ari naho hava intandaro yo gushwana hagati y'aba basirikare bya hato na hato byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Intambara ziri kuba ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye na Masisi, humvikanye amasasu menshi cyane nanone uyu munsi mu bice nka Mushaki ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Mu nkengero z'umujyi wa Goma naho hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa nkaho hongeye kumvikana igisa naho hari patrouille ikomeye cyane. Umukwabo ho 23 yakomeje kugenda ihiga bukware, ndetse ifata abo yamaze kwita abacengezi bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage muri ibi bice.